ungena ngelidvendve kakhe kafakutse make Gugu Simelane le bekekatse-ke yathathwa nguhulumende emashikilisane Fakutse lomuhla nelisiko lesiswati lekungiwo umtsimba kugidveke kwagcinela sona sibukele emsebentini lebekatse ungenelwe tindimbane tebantfu lokufaka ekhatsi bantfu abenkhosi lizinyane lembube umphanenkosi Sicalo kanjalo nemphanenkosi Sidumo Lesihle umphanenkosi Simelane kanye-ke nalabanye labakhulu ikakhulukati emibutfweni yetekuvikela kanye-ke nemibutfo yemaphoyisa naloyo correctional services kanye netivakashi letichamuka ngaphandle kwakuleli. Usuku lumqoka kakhulu empilweni yami nadali wami usisto celebrator nebekhakhami nesive nebantu benkosi nabo bonke emsebentini longaka loqinisa luthando lwethu nalasimelane kuleli khaya lakafakutse kwintokoto kakhulu ukubona sive sisingaka imidlalo imihle ingaka nabo bonke labakhona sinabo babeshifu angikale nje ukuthi sinemntwana ngosi Sicalo lo phindza abe principal secretary sinemntwana ngosi Simelane lo minister umntwana ngosi Sidumo Lesihle sinabo babeshifu sinemntwana ngosi chief wala kaMalinzi ekhaya umntwana ngosi Mgebiseni wasengculwini chief wasebhawini abenjalinjali chief Zizwe wangale etabelweni ePitritifu chief wasekutheni Shongwe na chief wakithi Masipula sijabule kakhulu nemntwana ngosi 80 baphelele una Natcom naComgen nabo mabhalane bengwenyama bombongeni Simelane naSihle ngisolene magama lengawasho ngikuthokota lengibe nako namuhla ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngekungipha emaphotholozi la ngiphethe kahle nakangaka kunjalo ujabule kakhulu kakhulu nekukhuluma lami ngiyabonga nje ukuthi ngiganwe intombi lenhle kangaka bekuleli ngeko nami ngijabulile umsebenzi usuhambe kangaka noma ngisotshiwe uyabonakala ukuthi ngayishaya ngishayile namhla ngijabule ngedwana bona ngathi bosongasambonise lapha ngabe sibafanana yini akafanani namuntu la bengudlala nje uthi awuna Gundwane uyakhanya ukhanyisa noma sekumnyama lo ewakithi siyabonga kakhulu kusasa sizabe sinaye ngisabela kakhulu ukuthi uyinceku yenkosi lela namhla bekuyi-celebration kahle kahle sashada ngesikhathi se-COVID bantu bebabancane kakhulu isimo singavumi ukuthi sibe banenge namhla-ke besito-celebrate because namhla sishaya ngeSiswati sasa sitawushaya ngeMasuthu sibe yi-Western sibuyise bakithi basesondweni sibonge uNkulunkulu. Lokuba khona kwabantu abenkosi kanye netivakashi letehlukahlukene unanzisile lo msebenzi kanti-ke nesive lebesikade sibulala inyoka sijabule kakhulu njengoba nesitisu tihambe tingilito letibovu bekade kuphekiwe imbela khona-ke emtini kaFakutse Nkimba lemavuso endzabeni temsado eChile eMaswati na Gary Carlos sekumalinza.